Amen. Inkosi mayiliduduze inhliziyo zenu, izihlobo nabangane nemuli nani nonke enize khala ndawonye nathi. Nanti ilizwi lapha kafitshane singakathandazi bantu. Sizwe encwadini kaThixo ukuthi uThixo uthini. Ngifunda kuMtshumayeli 3 verse 1 ngenxa yesikhathi. Kukho konke kukhona isikhathi nomzuzu emisebenzini yonke phansi kwezulu. Kukho konke kukhona isikhathi nemzuzu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi sikhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa, isikhathi sokutshala nesikhathi sokusipula lokho okutshalileyo. Kwakulesikhathi lapho ukhulu uJuda azalwa khona bathamhlophe. Kodwa khathesi ufike kwesinye isikhathi izithandwa zami. Leso sikhathi afike kiso saba ngesokufa. Ukufa ayisikho kuphela komuntu hayi, kodwa ikwehlukana komzimba nomoya. Akekho ke ubaba uJuda phakathi kwethu ngenxa yesikhathi. Zihlobo, akufi ogulayo, akufi oloyiweyo, kodwa kufa ofikelwe isikhathi sokudlula. Ngoba lithi lapha ilizwi likaMlimi ngamafitshane kuJobe 14 verse 1 kuthiwa umuntu ozelwe ngumfazi imihla yakhe ingcozana igcwele usizi. Uyakhahlela njengembali, anqunywe umuka njengethunzi akahlali. Kuthiwa futhi lapha uma imihla yakhe inqunyiwe, ubuningi bezinyanga zakhe bukuwena, umenzele umkhawulo angenakudlula. Amen. Asibongeni uMlimi ngempilo kakhulu. Bangaka bazafika kwi-age kona. Kodwa siyambonga uMlimi umvumela ibanga lona lelo. Uthe efike emngceleni izihlobo zami wahamba. Kodwa sesisele lo msebenzi wokubisela uthuli ngaphi? Othulini. Umhlabathi ngaphi? Emhlabathini. Kodwa umoya ubuyele kuThixo wawunikayo. Amen. Manje ukubuyela kuMlimi phela kuhanjwa ngendlela bo. Njengoba umuntu indawo yonke nje le ndlela yokufika. Ufike lapho ngoba uhambele endlela. Asizweni indlela eya kuMlimi. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akukho umuntu oza kuBaba uma engezi ngami. Indlela yokuphuma lapha emhlabeni ubuyela kuBaba ngubani? Jesu. uJesu. Asiyo church, hayi. Hayi, ama church ethu aqala ngemva kweBhayibheli. Amanye aqala isizolo lapha ngo2000, amanye ngo2005. iBhayibheli labhalwa kudala ngumlimi khonala. Manje indlela asiyo church, hayi kodwa indlela ngubani? uJesu. Manje sisesemhlabeni so omunye nomunye kadinga indlela engubani? EnguJesu. Ukuze mhla unyathela umngcele ungene endleleni enguJesu. Uye ngaphi? kuBaba ezulwini. Inkosi mayisibusise sonke. Amen. Sisiyabeka ukhulu nawe uzibuza ukuthi ngile ndlela na? Athi ukuthi ngile church na? Ngile ndlela na? Ngilo Jesu na? Indlela yatholakala kuJesu ngokuzalwa kutsha. Umuntu uthethelela izono nguJesu. Uzuye kwanisa ukufika phezulu ngani? Kanti liyahlabela abadala lithi phezulu enkosini kuhlala ini? Ingcwele. Oh. Kodwa ngizwa ogogo lisithi ofuna ukuya khona makenzeni? Akathanda. Ngazikhule. Gele. Ungathi umfundisa ukukhulekela. Zikhule. Gele. Ubuzulungiselwa khona indawo ngale ngoba ukuthi ukwenza ukuthi nxa usuka lapha ungaliwa ukuya ezulu. Ha, ezulwini kuyaliwa Kuje ukuthi uyemsebenzini koLobels. Wena usebenza eRailways, bangakunika ipay khona. Baza kuyala khona le koRailways ngoba kawusebenzi khona. Nawe lapha emhlabeni nxa ungasebenzela izulu awusoze uvunyelwe ukuyangena khona ngayo. Abezulwini bayafika bathi hayi kasikwazi ngoba kulamuntu weBCC phela ohola ezesa. Lo muntu kaSathane phela ngeke ayehola komlimi kodwa liyakubona phela. Amen. Kunjalo ke ndoda sibonele. Indlela ngubani? uJesu. Inkosi mayilibusise. Hamba uzibuza lawo. Ngisendleleni na? Khathesi right alibana nguwe ulele lapha. Ngawuye ngaphi? Inkosi mayilibusise.
nanku umthandazo sicela indlela umlimi asivulele nxa sibuka lapha sivalelisa ubuso bukakhulu ngakho la lizwile lapha kule khasi kulomzimba lapha de uhlala khona umoya okuthiwa nguJuda thina besimazi sithi ukhulu uJuda that is his name esimazi ngalo ukhulu uJuda kasekho la kusele indlu ade hlala kuyo umphefumulo womuntu awufakwe ebhokisini izithandwa zami hayi lapha indlu yakhe esiyakuya ihlanyela ekhaya foka lapha yikulapha esiyahlanyela kodwa umoya ubuyele kumlimo wawunikayo kuyezwakala zithandwa zami yikho ke nxa siboka lapha sivalelisana lobuso esibaziyo sibili kodwa akayisuye sibona umzimba esikwaziyo sibili kodwa akayisuye yena uphumile yakekho lapha ngakho ke inkosi liqinisa amadolo lonke iliqinisa inhliziyo sivalelisa ubuhlo bukakhulu ngokuthula inkosi mayilibusisa asithandazeni Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe siyakubonga baba ngelizwi lakho sulifakile phakathi kwethu ususitshelile baba ukuthi indlela nguJesu weNazaretha baba wami nxa umuntu edlula lapha ehamba ngendlela uyafika baba nxa yosuka lapha esiye endaweni ethile uhamba ngendlela yakhona manje sisize sonke sifumana indlela enguJesu weNazaretha sesiyavalelisana lobuso manje baba ngicela uqinisa inhliziyo zabo bonke abalapha ngegama likaJesu duduze baba seze lokhu konke kuphumelele kuze kuthi usivulele indlela yokuhamba size siyefike avoka umsebenzi wonke usithwalele wona ngegama likaJesu weNazaretha kuze kube phakade amen siyabonga senze njalo sihlabela baza sivulela ke lapho mnomzana siyabonga